abatura ba Rubindi okugambe bino babire no bakira obuhezo bwa sente ezokano ko mudumo gwabo kurwo munyishenjero wa Kashari North Patrick Musinguzi rukurwe Ochanga chitwe chichone cha Kashari na muno Rubindi rumba town council mu rukogo gwa Kabare twine mizi twine obuzubu bwa mizi abantu bahanganga mizi kuruganko muri ibiri ninga Kabare mukengiri bazagiye muri Tisrara ine ya Rubindi ingo shangano bagiho kwabiziba kandi chikubaretera abantu arubwiro bwinji batine mizi marungi kandi umwe batfuna mizi amarofa gubata bwene tusima honarebo Musinguzi Patrick ayatwizuka akatukora umudumo gwitogu bwene nshabanko kubaza gakora nitwe tumaking sure ngo twakuma mizi gitwaga gagumaga rya mutindo nyenda kuterera member of parliament omuranga ngo Kabare wode giteyine mizi kandi tankere supplying currency ngo murushozi kandi tankejo teru kwijura mizi akujangu hina bari kugitegana so kwenyumana bagatema bine na irigo connections basiba mbashere remyani abantu kuno bariyo mbabonabona umudumo gwasiskire no guyamba batura bawodi ya Kabare nebindi byaro kurugumura kagonje na bwengure bitwa higwa ferire batwiro mu kubonabona ninjira ngo abaye MTN abatimbera bino kubagateganise kura higapurga kuba bakarabye ekiwaya hati kubatimbireho gatandika kwaba kuretwa umurubazu rwa pipe hati pipe yatandika kuribwa hansi itakari yakukayo gagiryo hati yatandika kworoba yazegazega mari kutayo turiyaho hizo mugwiraro iki pipe yakurayo yakinaga hasigara hati akakabata ko kuri umwana go narembesere natangiserisa twakoresa amageza go nkabantu kugira ngo tukafuna utwisutira bentukora Bana bacergaye ishomero mwaze kuzayiza barigosha ishatu zecuro mbweni nyenda kusima Honorable Patrick Musinguzi ekintu kiyatukorizo beri mukama mongerere ahiye tuyambe igitamu agamiza gakurugisingiro mazima barengu Kashari batamizi Kashari nitwe nsi yonka itagera bizi tubona bwine myaka kumara kandi tukagera government yitu 100%. Sonyo nanisha bana president Yoweri Museveni hari abari ko ararebe mesegeji batuyambe barebe ku Kashari agabiza gariyo garigisingiro twaheza galoncinga barebe ngupate mpango bagite ko muri Kashari North district ya Mbarara ne mu za district zo kukiza yo kutegana subwibura rya mizi kandi abinje n'abakoresage biduba ebiri kucara ko mu mbwire nko bo bumushana bakatandika kuyayana umugandi MP no mu Kashari North Honorable Patrick Musinguzi araganise nko kwari kwije kutayira amashomero gona okwenda kwejegereza umutindo gwo byobwegese okugwemerire no kugwa kubasa kutungurwa ekizibu ekikubanza ni kiteka abazire tukabaki itwa karumwana kuyabiranga kuzayishomero kutwa twanga kuzayo bakaba kutera imboko zitakakora gaki zitakorwa nkore ngo zayishomero so no nakani ne mandate yitu nkabazire kureba ngo twakwatabe bishi twabatwara ishumero bajyangwe karamu tejunda ebyo na Musinguzi abagambira mukoro gwishomero ya St Peter's Rubindi Boys Primary School mu Rubindi Rumba Town Council obwishomero rubireno jaguze kiro cyo mukirire wabo Petero aho abahire senzero kwingane mutwaro nkagane 5 zo gurasora y'amashanyarazi gizoba okubasa kuhemba bakashoma mu ciro amashanyarazi gabagabuzire ubujunanizo bwo butwine tubukirize ngo gucemeri amena kandi we no barate mu bwesije nga Kristo kwiyabutira mu Petero na Paulo akaba kwasomuno reka tukirize ubujunanizo bwo we no wakwasibwo bwesije akatebwa mu bwesije ukwebembera batayi bawe kubabere cyo kureberaho yahangana ukirizo go mwuga nga Petero na Paulo ukubagukirize hato ntubeta bayikirire nsiba nshemererwa bwabo twine crisis ishomero kutatunguka kurungi twemerire amana gabaziri kandi ne cyabuzuma amana gabaziri gatubasise ebiturukora twinaka kwatika hamwe n'abazire government nayo tukisimba munonga abako yo netwereza abashomesa nango umwe twereza n'ebitabo etwereza ne sente ezeze bakwita capitation grant Aidan Bataringa ya na Fred Anyene